ikibuga gishobora kuba kigiye gucurama kuri diplomasi ndetse no ku gisirikare Jado. Kuza kwa Kabila na marenga kuri abandi bantu bagiye baza bajoininga M23 cyangwa se AFC M23. Kabila nawe akaba ari mu kuza. Sadek iri kumwe nande ubwo Uhuru ne ya Sadek. Kandi ubushize nawe babwiye nti intambara iri muri Kongo mu buryo bwa diplomasi ihanganishe Sadek na Yes. Kisekedi wavuga na bya bintu byo gutumiza ngo inama yagutse. Yego arabeshya ko ashaka imishyikirano, isi yose ubone ko ashaka imishyikirano azanabahuza. Ariko bari abantu bwa mbere nubwo bitazamuhira ashaka gukora kampanye yo kongera manda. Iriya kampanye kugira ngo bamwemerere bamudafande yongere manda kubera ikibazo cy'umutekano ntabwo izamuhira pe. Nabo ubwabo ntabwo bazamwemerera. Ibesenko ntabwo izabyimwemerera. Ntekereza ko atatumiramo Katumbi ngamwemerere. Ntekereza ko atatumiramo Fayulu, Martin Fayulu ngamwemerere. Izo yerema zitamwemereye ntabwo bishoboka. Kabila wawe umusirikare wubatse igisirikare kikaba kirimo bamwe mu bajenero bafunze kubera ko gusa bakoranye kubera we uruwa mobilization ari gukora mu gisirikare cya Kongo. Harabari buze benshi. Ureba neza ijambo rya Moise Nyarugabo ni ijambo rinini cyane nk'umuntu wabaye mu buyobozi bwa diplomasi muri politiki wavuze. Yego. Wanarwanye n'intambara tubyibuke. N'abandi baraza. Ngira ngo wari umunyamabanga w'ishyaka rye niba ari PPRD nawe ejo wabonye ko yatangaje ko yasohotse. Yego. Muri Kongo yavuye mu gihugu. Hari icyo biri mu kuvuga kinini. Urebye neza elema zishyikiye Kabila nyinshi zagiye zisohokamo abandi barafunzwe. Ibi bikwereka ko bitwa Basekiku niba muri Sovole Kongo nawe yarahunze. Birakwereka ko Kabila agiye kugaragara kandi umuntu utarava muri Kinshasa azajya muri Zandoro. Iri hunga ry'abanyepolitike bamwe mu bakomera bigaragaza ko Kabila hari ikintu kigiye kuba. Yego. Nabyo tubirebe kuba bari guhunga nawe akaba ari mu kuza nanga akabyemeza nuko inzara y'ibiganiro mu mboni zabo bidashoboka ntago ihari. Kandi buke ko nanga mu ijambo yavuze ko uyu mwaka ari impinduka mu butegetsi agomba guhindura ubutegetsi. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Iyi ni Bwiza TV. Uyu munsi ni tariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ndacyabifuriza umwaka mushya muhire aho muri hirya no hino bari mu bice bitandukanye mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, Tanzania, Uganda, bari mu bihugu bya Afrika y'Amajyepfo, bari mu Burayi, mwese turayifuriza ibihe byiza ariko tunabahani ikaze mu kiganiro. Imbere yanjye ndi kumwe na Jado ni umwe mu basesenguzi basesengura kuri geopolitique. Geopolitique no kuvuga ngo ashobora kuba kuri politike yo mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, Uganda, mu karere k'ibiyaga bigari, ashobora kuba yatangaho igitekerezo. Jado ndakwakiriye. Murakoze cyane Kayiranga kunyakira kuri Bwiza TV na bwiza.com. Mu by'ukuri ndishimye kandi ndasuhuza n'abakunzi ba Bwiza aho bari hose kandi abadukurikiye bose nabo ndabasuhuje kandi ndabashimiye bose. Ubushize barakwakira bati rwose umusesenguzi ujye uhora umutuzanira ati tumuhaye ikaze. Se wabyakire gute nyuma yo gukora ikiganiro abantu bagatangira gukora comment Jado baguhaye ikaze? Abari ibintu byiza iyo ugize ubutumwa utanga ukagira ukugaragaza ibyo ubona. Ntabwo ubusesenguzi tuba dukora kuri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari ari ngombwa ko twese tubyumva kimwe. Buri wese agomba kugira uko abyumva, buri wese afite uko abibona, buri wese afite uko abizi. Ariko ku ruhande rwanjye nkurikize appreciation abantu bahaye ikiganiro cy'ubushize, njyewe narishimye cyane kuko numvishe ko hari abantu dushobora kuba tubona ibintu kimwe, twumva ibintu kimwe muri akarere k'ibiyaga bigari. Byaranshimishije. Yego twagiye. Uyu munsi mu karere k'ibiyaga bigari reka tugaruke mu burasirazuba bwa Kongo, tuhuze n'u Rwanda, duhuze
n'akarere ka Yase ndetse na Afurika muri rusange. Inkuru ivugwa cyane no kuba Tshisekedi yagiye mu nama ya WEF, ubwo ni World Economic Forum. U Rwanda rwoherejeho Minisitiri Nduhungirehe, ndetse Tshisekedi ubwo bamwakiraga mu kiganiro yakoze, yavuze we na Maxime Prévost yavuze ko ashyigikiye ibiganiro by'amahoro cyane bikubaha ubusugire bwa Kongo. Ya magambo ndakunda gusubiramo. Ndetse urebye inkuru ivugwa ni inkuru y'uko abayobozi bandi ba M23 barimo Lawrence Kanyuka, barimo umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, abayobozi nka Dr Kaniki, umuyobozi wungirije muri AFC M23, akaba n'umuyobozi wa Twirwaneho MLDP, basuye abaturage ejo bakamanyura. Abagabo bagaragaje agahinda n'ikiniga, ndi kuvuga ku nkuru zihari zivugwa. Uyu munsi kandi mu gitondo haravugwa inkuru yo kuba Uvira Kinshasa yamaze kujya kuyikuraho internet, nyuma y'uko abaturage bakomeza kurira Jado bati baratwibye. Nuvuga ngo umuzarendo cyangwa umu FARDC ari kuza kuguhiga, apfa kubona ko bambwiye ko rugo rurimo telefone. Ni imari ishyushye kandi urebye nawe arisigaho umutwe. Nkeka ko aricyo cyatumye bakuraho ntuza. So ureo tugiye kurira muri rusange. Ikindi gihari, amakuru avugwa, biravuga ko Kabila wahoze ari perezida wa Kongo agiye kuba agaragara ku mugaragaro, akabapoza ugaragara. Reka dutangiye tureba Jado. Hagati aho nkubwire ko Samusangi 250 bakuzaniye telefone ya Smart Classic. Iyi telefone ni telefone ushobora gukoresha ikagufasha mu gukora akazi kawe neza. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Igihinda muri aka karere k'ibiyaga bigari ni ikihe? Mbere yuko tujya ku ngingo yacu y'uyu munsi, aho tugiye kureba kuri opposition cyangwa se imyitwarire y'abarwanya ubutegetsi mu gihugu cya Kongo. Muri aka karere harahinda iki Jado? Mpereye ku kijyanye na iriya World Economic Forum iri kubera mu Busuwisi, ngira ngo Tshisekedi, Prévost, umwe ni umwana undi ni pare. N'ubushize ngira ngo nagiye mbibabwiraho. Yego. Nongeye kubabwira yuko kuba batatandukana mu bitekerezo bisobanura yuko leta ya Kongo, Tshisekedi badafite umwanya wo gushaka amahoro. Twibukiranye ko Ububiligi ari bwakolonije akarere k'ibiyaga bigari. Yego. Burundi, Kongo, u Rwanda. Twibukiranye yuko bwatanze independence ku Rwanda n'u Burundi cyarimwe. Basiga ibyo bihugu byombi bihoye n'amoko atandukanye. Kiriya kintu ntabwo abantu benshi bajya bakitaho. Yego. Niba mu Burundi ubutegetsi bwarasigaranwe n'Abatutsi, mu Rwanda ubutegetsi bugasigaranwa n'Abahutu, bisa nkaho bo bari bakoze ikintu cyiza giteguye.
urabona dufashe vaze komunika, vaze ebyiri hagati ugashyiramo itiyo, iyo usutse amazi muri vaze imwe akagera kuri atiyo atemba ajya mu yindi. Bivuze ngo kiriya gihe niba i Burundi habayeho komfuri, ubwoko buri ku butegetsi bw'abatutsi bwagize ibikorwa bibukorera abahutu, mu Rwanda abahutu bari ku butegetsi nabo baraza kwihimura ku batutsi bari mu Rwanda. Hari n'intambara, niho amakimbirane abiri basize bayabibiye. Ariko baravuga ati muri Kongo hari amoko menshi ho, hari n'amabuye ntabwo tuwareka. Leopold umwami w'Ububiligi ati Kongo yo ni yanjye, yakomeje kuyiholdinga ariko akomeza no kuyiha amabwiriza. Ngira ngo turabizi ko Ububiligi nubwo butari mu bihugu bikiza cyane cyangwa binini, ariko ufite stoke nini y'amabuye yavuye Kongo. Mu bihugu bya mbere bicuruza amabuye kandi ntayo bagira. Yego. Bivuze iki? Kugeza isaha iyo ugiye kureba Ububiligi kugira ngo uzaherekere kure Kongo, twebwe twarabwirukanyije ubundi umwaka ushize ku mugaragaro, ducana umubano nabwo n'inkunga bari barageneye imishinga mu Rwanda turazanga. Ngira ngo hari n'iyagomba kujya gufasha leta y'u Rwanda. Kiriya kintu rero icyo kivuze ni ukubona ko batagifite u Rwanda, kandi bakabona ko u Rwanda, politiki y'u Rwanda iramutse ibaye impurike muri Kongo. Ngira ngo nako turakibuka Kisekedi kijya ku butegetsi, twasenye amasezerano menshi atandukanye. Yego. Harimo n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro adatandukanye cyane n'aya Amerika irimo yasinye mu minsi ishize. Harimo ibijyanye n'ubukerarugendo, gutunganya amaparike no kudevelopa ubukerarugendo. Ububiligi ntabwo bwishimye. Niyo mpamvu urimo gukora ibishoboka byose bukabwira Kisekedi buti va ku Rwanda. Va mu masezerano. Yego, va mu masezerano yose ngira ngo barayasheshe tugitangira gushwana. Ngira ngo tweza ambasaderi wacu Karega i Kinshasa yarirukanwe icyo gihe, tumweje mu Bubiligi buramwanga, nabyo urabyibuka. Byerekana neza yuko Kongo itifiteho control imbere y'Ububiligi. Byerekana ko Kongo kugeza iyi saha na Kisekedi wabaye mu Bubiligi, wakuriye mu Bubiligi, ngiye mfata nk'umubirigi adafite control imbere ya Prevo icyo amubwira nicyo Kisekedi afite gukora. Ari ukurwana aramubwira kurwana. Kisekedi yajya kuri pressure wenda y'Abanyamerika, Katari, akarere k'ibiyaga bigari, Sadeke, akaba ati ndashaka imishyikirano, ariko n'urwiyerurutso. Ngira ngo bira Prevo yavuze byo gushyigikira ubusugire bwa Kongo, ibiganiro nta kintu nge mbibonamo. Ngira ngo wibuka ko ubwo M23 yahuraga na leta ya Kongo Katari, Prevo yaravuze ati ibiganiro bya Amerika, ubuhuza bwa Amerika na Katari ni bwiza, ni umuhate mwiza, atari kundagira inama leta ya Kongo kubigiramo ubushishozi. Ako kantu kerekana ko Prevo yashatse kwereka Kongo ko ibyo biganiro bitari imenge nyine tu uryo imenge abo bantu bashobora kugambana, abo bahuza. Yego. Ibyo bavuze niyo mpamvu nakubwira ko nta kinini kirimo, nta kintu mbibonamo, ni umuntu umwe kuvuga. Yego. Ikindi ngira ngo mu cyumweru gishize twagize amakuru ofisiyeri yuko ubuhuza bwavuye muri Katari bwagiye muri Togo. Yewe n'aba bahuza bungirije Fore Nyasimbe, harimo ba Rusagonu Basanjo, harimo ba Zeude, harimo Kenyatta. Gutyo urabona bahise bahabwa inshingano, buri wese afite inshingano rora azajwa mu buhuza. Ubirebye bien structure, ariko leta wibaza ngo niba ibyo bintu bihari, Kisekedi amaze iminsi akora muvomo muri Rwanda, Togo, harya ibyo byari ngombwa kubijyana muri World Economic Forum? Ntabwo byari ngombwa, kuko yagiye kurega ngo have ibihano. Ntekereza ko ibyo abashaka cyane. Nyamara ubuhuza nibwo bufite metodology yo kuyobora ibyo bintu, hari nta buhuza bwari buriyo. Ako ngako nako nkabona ko nacyo kiba ikimenyetso cyerekana ko leta ya Kongo itazi kirimo gushaka. Ntabwo izi kirimo gushaka. Niba ari umujyi w'imishyikirano wakaba ugenda muri ubwo buryo. Tukongera tukareba ibitero bya wowe tukiri kuri iyo mishyikirano urebye neza abahuza barimo hariya, ari umwe mu bantu twabuze tuganira, ni muhanga mu bya politiki, bamwita Muhire, Dr Muhire.
urebye ntuza structure ya ntuza y'abamediateri, uburyo iteye aho hejuru hari Fore Nyasimbe, hakaza ntuza munsi haza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wiwe, yego, none hakunda kuzabahuza. Rero wagahita avuga ati uyu Dr Muhire ni umwarimu mu bya politiki, ni mu Budage muri siyansi na politiki, avuga ati jyewe kandi Uhuru ntabwo ari neco, ati muri iyi game ati buka Nairobi birukana M23 muri Roma, icyo gihe hari Uhuru urabyibuka, icyo gihe M23 yari igeze za Nyundo na za Bizuru bayishinja ko ngo yarashe, kuko icyo gihe ntiyongeye gusubira mu masezerano y'ibintu bya Nairobi, uko Nairobi yari irimo imitwe yose ya mayimayi. Rero akavuga ati nyamara urebye neza iyi nayo Togo, iyi mediation ya Togo na Afrika muri rusange, niyo African muri rusange, nta kizagera ahubwo M23 ishobora kuzakubitirwa mu gafuka. Niyo urebye mu nshingano bamuhaye, baragaragaza ko ashinzwe guhuza no gusenya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Uhuru? Yego. Iyo nshingano urayumva? Yego. None turebe ko ikigenderewe muri uyu munsi ni M23. Imitwe isigaye ni Wazalendo, iri kumwe na FARDC. Yego, ni coalition. Tugiye kureba bavuze imitwe yose, FDLR ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR arayisenya se? Ni FDLR nayo iri kumwe na FARDC. Nayo iri muri coalition. Kuko ubu ngubu wenda badukurikiye bagomba kumenya nuko ubu FDLR ahantu mu bicirimo, yaba FDLR na Wazalendo babaye abantu bamwe. Ni abantu bamwe bararwanira hamwe, front lines zimwe, na training bazifatira hamwe, amafaranga barayabonera kimwe, ibikoresho kimwe, imiti bavurwa kimwe. Ntekereza ko kuri akuntu babyanditse mwese ni M23 barisenya, ahubwo urumva ni ari kurura ibiganiro, ni yehubwo igenderewe. Yego. Rero nkabona ko urwo runani rwa FARDC, Wazalendo, FDLR ntabwo mbona ko ruraza mu mishyikirano cyangwa se mu nshingano Uhuru Kenyatta bamuhaye, kuko nta nubwo bafite access. Kandi uyu munsi ngira ngo isasu ravuze ubuhuha. Yego. Drone zikurasa muri Masisi, zikurasa muri Walikale, zikurasa muri Rubero, tukamanuka muri Uvira, abasivile bari kuhunga, abandi bari kumeneshwa, abandi bari kwicwa. Ntekereza ko ntabwo Uhuru ari muri position nziza guhuza Abakongo, kuko niyabereye Nairobi yahuzaga nta cyavuyemo. Ndetse unamurebye Uhuru ugarutse kuri ibyo by'ubuhuza muri fate ubwo aircraft yari hari yiza, Uhuru yari umwe mu bantu bari bahedinze ino mission ya aircraft. Warebye amakosa yabaye cyane cyane ho ku ngabo z'u Burundi, ubwo ingabo z'u Burundi zari muri aircraft zagaragaje kugira aho zibogamira mu mirwano yaberaga mu bice bya Kicanga, mu Bwiza, ndetse bamwe mu barwanyi ba FDL, Wazalendo n'ingabo z'undi bari mu mirwano bararaswa, batsindwa, bagahita bahungira muri aircraft. Cyangwa se ikafasha aircraft igafasha kuzana za Wazalendo n'abandi mu bice birimo M23. Byaje no kugera igihe Jadura byibuka neza ko M23 yafunze icyo gihe, yabafungiye inzira ige hafi iminsi 9 nk'abari mu bice bya za Kirorirwe. Biba ngombwa ko bimura defense abari za Gicanga, yanabateyemo ikintu icyo gihe, barahunga banjya za Rubaye bagiye mu nzira y'umusaraba. Size kubyibuka cyane, urumva ko icyo gihe nta action imwe yigeze igaragazwa na Uhuru Kenyatta, ahubwo bajya kubivuga bagaragaje ko ingabo za Yase ngo zitwaye neza cyane, ndetse ngo nta n'ikibazo bifite, ngo ahubwo ibikorwa byose ni propaganda. Gusa ugiye kubireba no kuba icyo gihe ari umuhuza, ngira ngo n'ubushize twigeze kwivugaho, reka tubere ko M23 Nairobi bayirukanye mu mishyikirano, ariko indi mitwe yari iriyo nta masezerano yagezweho. Ese twirwana we akabaye ikirwana? Reka tubere ko M23 bayirukanye, twirwane uko yari iriyo, zara za biroze bishambuke ko zari ziriyo, nibura hari amasezerano yasimwe yo kurambika intwaro hasi. Ntayo. Bivuze ngo Uhuru akazi yakoze ntabwo kagaragara. Niyaba ari umuntu w'umuhuza wizewe, aircraft ntabwo yari kwirukanwa ingabo za Yase ngo haze Sadek, kuko yari mu buhuza bugamije amahoro. Ingabo za Yase zaje, nta defense n'imwe yashyizeho.
mu buhuza nk'umuhuza uri netre. Kumva rero ko kugeza iyi saha harimo ntabwo mbibona, kandi ugiye kureba ukuntu iriya structure y'abari abahuza yubatse, ngira ngo uwo bahaye inshingano zijyanye n'ubukungu, imishyikirano ishingiye ku bukungu n'ibiki byose ni umunyabotswana. Yego. Sadek. Sadek iri kumwe nande? Ubwo Uhuru ne ya Sadek. Kandi ubushize nababwiye nti intambara iri muri Kongo mu buryo bwa diplomasi ihanganishe Sadek na EAC. Na EAC. Muri makeya ugiye kubireba, ndetse unarebye Jado ubwo Sadek yarimo hariya muri DRC, ubona ko bo bavuga ko bagomba kurasa u Rwanda, ndetse bari bazi ko baje kurwana n'u Rwanda. Rero mu by'ukuri wajya ugasanga u Rwanda rufite Kenya ifite kuva hajyaho Perezida Ruto, ni umwe mu bantu bagaragaza ko hari uburyo yumva ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Hakaza Museveni nubwo aceceka ariko nawe ubyumva, ndetse iyo avuze akenshi akunda kugira hagira, ukabona ko hari uburyo ino ntambara, unarebye uburyo bahuza summit ya Sena Sadek, hari uburyo EAC yapushingaga ntuza Sadek, birangira Sadek yemeye ko M23 igomba kujya mu biganiro rimwe na Kongo Rwanda. Wabonaga ko hari intambara muri EAC ariko gusunikana, barasunikanaga. Ngira ngo iyo tugiye kureba iriya kipe y'ubuhuza Panza yabaye mu gihugu kikirimo intambara, akivamo n'undi kiri mu ntambara, Central Africa, Zeude Ethiopia nayo imaze iminsi mu tubazo tw'intambara hagati yawe na Eritrea, hagati imbere mu gihugu Tigre. Uyu munsi harimo ikibazo cya Amahara ahanganye na leta, inyeshyamba zo muri Amahara. Nabyo tubirebye ntabwo tubonamo n'abigisubizo. Yego. Kubera ko ni mu bihugu byabo haracyarimo ikibazo. Olusegun Obasanjo bamuhaye kuzaba ari ashinzwe ibijyanye n'umutekano n'ingabo. Bagahita bibaza niba M23 yaravuye Uvira ikandikira UN, umunyamabanga wa UN, yabanje kwandikira uwungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga muri UN, isaba yuko UN yohereza ingabo zidafite aho zibogamiye muri Uvira. Ivuga mu kwezi kwashize, ejo bundi urongera bivuga UN ifite ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru. Biroroshye gutegura ngo tugiye kohereza ingabo dukoresha imodoka, dukoresha indege, dukoresha amato. Uvira ni hafi, ntabwo Wazalendo yari kugaruka muri Uvira. Ingabo z'ubundi ntizagugaruka muri Uvira. FDL na FARDC ntibari kugaruka. Kiriya uhita ubona Olusegun Obasanjo se usaraza gushaka ingabo za UN nubwo ari buzohereze Wazalendo barimo hariya, arabakuramo hotese, ntabwo bishoboka. Biragoye. Na manda ya MONUSCO si ukurasa bariya abantu, nta nubwo yemerewe kurasa ingabo za leta. Urumva rero nacyo ntabwo mubonamo ubushobozi bwo kubwira leta ya Kinshasa ngo nimukuremo ingabo hajyemo ingabo ziri netre, mu gihe ingabo za Kongo zifite uburenganzira bwo kugaragaza ya souverinete ku butaka bwa Kongo tugiye mu mategeko mpuzamahanga. Ubwo rero Olusegun Obasanjo nawe simubona, nkaba nagira ngo usubize ku kibazo cyawe. Buriya buhuza bwa Togo ntabwo, cyase bwa Afurika yunze ubumwe ntabwo bwigenga. Gute Jado, gute butigenga? Ugiye uvuga kuri buri muhuza ariko muri rusange bafite imirongo bahawe. Tugaruke hepfo, abasoza ni bande? Qatar barongera kuyigaruramo ko izabikurikiranira hafi. Amerika izazamo ko izabikurikirana hafi. Uruhande rwa Afurika yunze ubumwe nayo itigenga, Afurika yunze ubumwe nimvuga, narwo ruraza kuba ruhagarariwe. N'u Rwanda rurimo hano. None ugahita wibaza ibyo bintu birashaka guhagarika intambara hagati ya M23 na leta ya Kongo, cyangwa ni nko kuvuga ngo babahuza twashyizeho buri wese twamuhaye inshingano ze, bayobowe na Nyasimbe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wiwe, twabahaye umupira. Nicyo burabivuze. Noneho ariko inyuma behind hari amabwiriza, kandi atari utange nayo igisubizo.
So, ubwo ni ku ruhande rw'ubuhuza. Noneho tugaruke muri Congo Jado, tuvuye ku iyo kintu nuko twashaka kugira ngo turebe overview ku makuru haravugwa cyane cyane ku iyi nkuru ntiwayirenza. Ni kimwe mu bigaragara ndetse na kimwe mu bintu dushobora kuzabona bizaba bibyigana mu minsi iri imbere, kuko niba hagiye kubaho intambara igiye kuba Jado, mu bigaragara intambara igiye kuba. Ikindi twanareba nuko nta Tshisekedi amaze iminsi agenda ubona ko ashaka kuzana ikintu cyitwa dialogue national cyangwa se dialogue inclusive, agomba kuzana muri ubu nuvuga ngo ni ibiganiro bihuje abanyekongo ku buryo bizateberwa na Senko n'abandi, ariko ubona ko wari ubundi muvuno yacaga wo gushaka kujya gute kwigizayo ibiganiro bya Doha, amasezerano ya Doha ndetse na ya Washington. So turebe opposition muri Congo ihagaze gute muri iki gihe. Kabila ari hariya, ba Moise Nyarugabo hariya, bitwa Matata Ponyo banahunze bari hariya, ejo bundi Sekikuni yarahunze, abandi bakomeje gutabwa muri yombi. Ubundi bwo Jado, igihe habaho uburyo bwo guhuza AFC M23, izi element big fish za Congo zikiri hano hanze nazo ubwazo zihora ziregetse, ubona hari ikizahinduka ubundi ku bijyanye n'imiyoborere ya Congo cyangwa kizahinduka ku bijyanye n'umutekano wifuzwa muri akarere? Bo reka mpere ku kintu cya ingendo za Tshisekedi n'ubushize narazivuze. Ntabwo ziriya ngendo zigamije ubuhuza, biriya ni ukwereka isi yuko ashaka amahoro, ariko ku ruhande rundi ari gutegura intambara kandi n'ibikoresho ari kubigura. Ubushize nawe ngiye kuvuga ntabwo ndi bubihunge nabyo, ntabwo intambara ya Kongo iratangira. Ntabwo iratangira. Izatangira hehe? Izatangira ryari Jado? Kuko niba tufite amakuru yuko uyu munsi abaturage bo muri Uvira batangiye kwicwa, wakomoje kare ku nama ya AFC M23 yabereye ejo Kamanyora. Inama Moise Nyarugabo yarimo Honorable Moise Nyarugabo, irimo Kanyuka, irimo abantu batandukanye. Hano Moise Nyarugabo, kugira ngo abantu babyumve neza, yaravuze ati Uvira tuzayisubiramo ku nabi cyangwa ku neza, mutuze mwihangane kuba mukiriho, Uvira turayigarukamo. Ati tuzayigarukamo. None akanavuga ati irindi jambo ntabwo yavuze menshi, nzarivugira Uvira. Kandi aba muri iki, urebye ko we ni umuntu wa Kabila, nawe aravuga ngo nanjye ibintu nabibayemo, nagarutse muri Congo nari mu buhungiro narahunze. Urumva we niko yavuze, akavuga ati uyu nguyu aba muri Sovole Congo, muri ntuza ya Kabila, yabereye Nairobi, ni umwe mu kuboko kw'iburyo kw'ibumoso kwa Kabila. Yego, aho Kabila ari baba bari kumwe n'umuntu we cyane. Tunibukiranye Honorable Moise Nyarugabo yabaye mu butetsi bwa Kabila imyaka myinshi. Yego, ejo bundi Kabila agiye Nairobi gushinga iriya Sovole, uriya mutwe wa Sovole Congo, wanatunguranye ku ruhande rwa Tshisekedi yari arimo. Ejo yavugiraga Kamanyora, bisobanura ko yinjiye deja ku ruhande runini ari muri AFC. Deja ahubwo urumva nicyo nashaka unansobanurire, kuvuga ngo Uvira tuzayisubiramo. Uwayihugiye mute icyo kintu? Bisobanura ko ari muri AFC M23 kandi ko yari kumwe n'umuvugizi mu bya politiki Laurence Kanyuka hariya, akaba yari kumwe n'umuyobozi umwe mu bya politiki wa AFC M23. Bisobanura ko ni inama itari yoroshye, ni ihumure bahaga abaturage ritari ryoroshye, kandi iryo humure y'abaturage riraza kubakururira nanone gusubirayo. Gufata Uvira ni ikintu kizaba gikomeye. Ikosa cyangwa se umwitozo bari bakoze wo kuva muri Uvira ejo bundi, ntabwo bazafata Uvira ngo bahiniraho, barakomeza imbere, byagutangaza bagiye za Karemi, za Maniema, ipfiyo ngiyo Tanganyika. Ngira ngo niho tuza kwinjira tukabona opposition ya Congo, tukabona na role ya Kabila muri iki gihe. Yego, tugiye ku majyaruguru, kuba uyu munsi ibyo birimo kuba imishyikirano iri gutegurwa, Walikari irimo kuraswa, Masisi iri kuraswa, Ruberi irimo kuraswa n'ingabo za leta ya Congo. Ntabwo ntekereza ko AFC M23 nayo iri butuze. Ko nk'ubu barakubwira ko muri Walikare makuru maze kubona nangaha nuko harimo bamaze gushyiramo barriere nyinshi cyane zo kwambara abaturage no kubica mu bice bya Walikare, hajyamo barriere za FARDC na Wazalendo. Aho rero twibuke AFC
muri iyi ntambara guhera iyo yatangiriye mu Bwiza mu Birunga, ntekereza ko AFC nta hantu FARDC iraba ngo twakubise dusubiza inyuma AFC M23. Tugiye kureba iyo AFC M23 aho yagiye ivuga ngo nimukomeza turaza, nimukomeza kwica abasivile turaza, nimukomeza kuturasa turaza gucecekesha izo mbunda. Aho yabivuze hose byarakozwe, kandi bishoboka ko wazarendo yabaho icecetse. Yego, aho yabivuze hose byarakozwe. None niba ibintu byarabashije gukorwa, niki cyerekana ko imbunda ziri kurasa zivuye Gisangane za kurasa Warikare na Masisi na Rubero cyangwa se iyo muri Uvira batari bujye Gisangane. Ikindi buke ko mu gihe cyashize Afande Makenga yavuze ko yaravuze ngo tuzongera gukorera inama bibiraga abayobozi Karemi Gisangane. Ubundi nteri yaravuze Uvira kandi Uvira bitarafatwa. Amakuru ahari ubu ngo akavuga ko Kabila ari mu bantu bari ready, ndetse hagiye no kwiminduka muri AFC M23 wazishobora kuzatuma hazamo ikintu cy'amazone mu rwego kuko bari kugera mu bintu binini cyane. Ari ready kuba agiye kugaragara ku mugaragaro, akaba yayobora urugamba. Ikindi akaba ubwe nagiye kuza nka general, ntago azaza nk'umupoliticier. Ubyibuke neza ko mu gihe cyashize Nanga yavuze ati hano dufite umushyitsi, bivugiye mu mujyi wa Goma ejo bundi, tubi umushyitsi tuzamuzana abasuhuze. Nitekereza ko Kabila ataza gukora mu ntoki abaturage mu biganza byabo. Oya no kuza akagaragara ku ruhande rw'inyeshyamba. Gusa ariko Kabila ngiye mbona yaranatinze. Senateri Avi wari ufite ubudahangarwa wabwambuwe, ariko akabwamurwa na leta yakoreraga y'igihugu yayoboye imyaka ingahe. Ngira ngo hajemo n'akantu kavuga ko atari umukongomani. Yego, ari umunyarwanda. Ari umunyarwanda. Ufite n'igisirikare yashinze cy'igihugu. Ufite n'imbaraga, ngira ngo yanabayemo w'umusirikare nanone. Kandi ntekereza ko kugeza isaha adafitanye ikibazo na AFC M23, ahubwo nge numva yaratinze. Ntekereza ko na ziriya mbaraga zose Kisekedi yakoresheje kumukatira, kumuca amafaranga amamiliyari y'amadolari, ngira ngo zirenga 50, nge mbona Kisekedi yabikoze no kuri uwo muvuduko kubw'ubwoba bwa Kabila. Agira ubwo ava mu bihugu yari arimo South Africa, agira ubwo bagerageza kumwicirayo. Ibyo byose turabizi. Kugeza ubwo yahawe ubwenegihugu n'igihugu cya Botswana. Yego. Ejo bundi hanyuma Jado ugikomeza reka ngusomere ibyo Nyarugabo yavuze kugira ngo ubyumve neza nabisesengure neza, ubihuze na Kabila uvuga kuza iki. Dore ibimenyetso bya mbere bigaragaza kuza kwa Kabila. Ubwo Kabila ajya kuza mu mujyi wa Goma, twarabivuze icyo gihe abantu ntibabyumva. Habanje kuza umunyamakuru Steve Wembe. Steve Wembe niwe wabanje kuza. Wabanje kuza. Kandi kuza kwa Steve Wembe byasobanuraga Kabila ko nawe yaje. Ko yaje. Hanyuma habanje kuza kwanza Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo yaraje. Hanyuma Steve Wembe arabanza atembera mu mujyi wa Goma gute abantu benshi turanahura gutyo ukanamubona, urumva abanyamakuru muramubona. Fata n'uyu mugabo uherutse kurasirwa i Goma wabaye muri Minisiteri y'Itumanaho Maguruwari. Yego. Maguruwari nawe icyo gihe nibwo yaje. We yaje mbere ho gato niho abantu batanye kuvuga ngo ariko uko biri kose na Kabila zaza. Yego. Hanyuma turebe ubu munyamakuru Paul Ruwara uzwi ku kazina kunze kwita Kisekedi ngo ni Helmut Ngereka. Iyo agiye kuvuga Kisekedi avuga Helmut Ngereka. Ejo ya postinze amashusho ari ku kibuga cy'indege cyo mu Birigi avuga ko aje Goma Bukavu. Ndetse n'abanyamakuru benshi bo muri Goma barimo babitwa ba Katsuva, ba Steve Wembe, bose bagiye bagaragaza kumwakira. Kuza kwa kuyu munyamakuru Paul Ruwara bigaragaza akazi kari imbere. Ubwo ndahubura uko bibona Paul Ruwara bigaragaza rwose akazi unandika cyane. Yego. Aranavuga. Uwandika cyane akanavuga. Ufite ubona ko afite imboni nyinshi muri Kongo zimuha amakuru. Kuko ibintu byinshi atangaza biba byabaye. Aho nk'umunyamakuru ntuza Katsuva yagize ati karibu Goma mon ami Eflel Paul Ruwara les grandes choses. So urumva uburyo yagiye amuvugamo. Paul Ruwara nabwo yarimo bata I'm on my way j'arrive. Urumva avuga ko ari kuza nyine aje Goma. Ibi bikwereka ko iki Kabila
agiye gutangira akazi kuko byavuga ndetse bikavugamo ko Nkunda agiye kuza, so ndagira ngo rero ubihuze, hanyuma reka tujye ku byo Ntuza yavuze, hanyuma tujye Nyarugabo yavuze, hanyuma nguhe umwanya ubyinjiremo. Maître Nyarugabo, mu butumwa buhumuriza abari abaturage yabagejejeho, yabijeje ko byanga bikunze igihe kizagera bagafashwa gusubira muri Uvira. Ati uyu munsi kuba dushobora kuva mu Minembwe tukagera Kaziba byatwaye imbaraga nyinshi cyane, byadutwaye amaraso, bidutwara ubuzima, ariko ubu birashoboka kandi si ku mbabazi z'abanzi bacu. Na Uvira ntituzategereza ngo tuvuge ngo tuzahasubira, ku mbabazi ntazo bagira, ariko Uvira tuzasubirayo. Ibyo yavugaga, yakomeje agira ati Uvira tuzongera tuharamukanyirize, tuzongera tuhabasurire, ya makanisa yashenywe tuzongera tuyasengeremo, tuyategeremo amaboko. Uwo munsi nugera muzibuke uyu nguyu. Urumva avuga ati muzabyibuke. Nyarugabo yavuze ko leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamubwiye ko yamaze kohereza abanyamurenge mu kindi gihugu, agaragaza ko kuba ivuga ibintu nk'ibyo byerekana uburyo nayo ari inkoramaraso nk'abamenesheje bariya abaturage. Yavuze kandi ko amagambo y'ivangura yibasira bariya abaturage n'urugomo bakorerwa biri hafi kugera ku iherezo. Yunzemo ati uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzababwira nzayababwirira Uvira. Ahangaha ni muri Kongo, ariko nyine ntabwo ari Uvira. Ndagira gusa ngo mbabwire ko tuzasubira Uvira byanga bikunze, ku neza no ku nabi, sinzi iminsi bizatwara, ariko tuzasubira. Ubyibuka neza ko mbere y'uko umujyi wa Uvira ufatwa, Moise Nyarugabo mu kiganiro yagiranye na Bwiza yadurondereye pozisiyo zarimo Abarundi, aravuga ati mwanze kwaba murimo murakora atariko mugiye kuhava. Ubyibuke n'uwitwa Ntuza Rugabo n'ejo bundi yavuze ati mwebwe nk'Abarundi mwe tugiye kuhakubita niyo mazi muri gukoresha tuyabambure. Yari yaranababwiye ati na Uvira tuzabakubita. Birabyo yari yabivuze kandi ntabwo ndumva nta byumweru bibiri byatwaye. Yego, umwanya nawe Jado, huza amagambo ya Moise Nyarugabo, wongere uhuze kuza kwa Kabila, kutangira kwa Kabila opposition. Aho Tshisekedi bagiye kugira big opposition, ibintu ntibyaba bihinduye isura Jado. Ubundi tugiye mu mateka guhera 1996 ku bwa Mobutu, buriya Kongo ntabwo nigeze nyibonamo ko yari ifite opposition. Kuko n'intambara zabaga nubwo twareba kuri FDR yari yowe na Desire Kabila, yari yo kubohora igihugu. Nanone twibuka ko bira bintu byazamurwaga n'iki n'ihunga rya XFR n'interahamwe bagezeho bagatangira gukora jenoside yavuga Ikinyarwanda, abanyamurenge, abagogwe mu majyaruguru, ibintu urabizi. Yego. Urumva rero mu gihe Desire Kabila abona ko nabyo bitoroshye, n'akarere kakabona ko bitoroshye, byabaye ngombwa ko hatangira intambara yo gufasha abo baturage. Umuhungu we Joseph Kabila nawe burya nta opposition yari afite, kuko burya opposition itabasha kuba yumvwa n'abaturage nta kidasanzwe. Kabila buri myaka 18 Tshisekedi yashyizweho, ibyo byaravuzwe uko yagiyeho. Ngira ngo tuzi ko wari watsinze ari Ramazani Shadare wo mu ishyaka rya Kabila. Kabila ashyiraho Tshisekedi, basenyana amasezerano y'imikoranire mu runani rumwe, birangira Tshisekedi amwipakuruye. Ya migambi yose barumvikanye ayitera ishoti. Yego. Ntekereza ko kugeza iyi saha Kabila kugaruka muri Kongo yarabaye mu butegetsi nibwo Tshisekedi atangiranye na opposition. Ku rundi ruhande benshi mu bantu bari bakomeye nk'aba Moise Nyarugabo bari kumwe babanye mu butegetsi, hari bloke noneho ifite n'ingabo, tukibuke nako ifite n'ingabo. Uri umuntu muri buhangane Sovoro Kongo ya Kabila, AFC/M23 ya Nanga wabaye muri bwa butegetsi, uri opposition ni haho none ubu itangiye. Itangiye kandi ntekereza ko ifite imbaraga, ifite itangazamakuru, abo ba Ruwara, abo ba Steve Wembi kandi bakomeye, kuko yibuke ko nk'uyu Ruwara yashyiriho 5 miliyoni ku mutwe we. Yego. Ari ku rwego nuvuga ngo kumwimushya ku rwego rumwe na Nanga. Icyo bavuze bari iki
za propagande zatangwaga n'ibinyamakuru byegamiye kuri leta ya Kongo haba Micombero urabazi ibyo bya Info Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo zigaragaza amakuru atariyo twatu video twa Wazalendo twabayobozi ba Wazalendo bavuga ngo twafasha kandi badahari biraza gucibwa intege n'iki n'abanyamakuru baba bari kuri terre batanga amakuru mu nyungu z'iki z'urunani rwa AFC M23 na Sovoro Congo urumva opposira bari nini urabona Sovoro Congo ishobora kujya muri AFC cyangwa AFC nizajya muri Sovoro Congo Sovoro Congo irajya muri AFC kuko AFC irimo imitwe myinshi irimo imitwe myinshi wowe nuko ubibona yego gusa uko bigenda kose nta nubwo mbyitayeho icyo ndeba nuko ari bloke nini ifite amazina turetse n'amazina yabo ngabo individual bafite n'ububanyi n'amahanga ntabwo Kabila niba afite ubwene igihugu bwa Botswana yabaye muri Afurika y'Epfo yarabaye imyaka ingahe 18 abuza abaperezida bari kumwe ntekereza ko ngarutse hamwe inyuma Ubirigi ntabwo uri gufasha Kisekedi na Kisekedi ntabwo ari kwigenga ku Ubirigi wibuke ko ariko uyu munsi none Uburayi usa nkaho nabwo buri mu mazi abira kuko urabona ko ubu hari imbaraga ebyiri zirimo Uburusiya harimo Uburusiya Ubushinwa na Amerika muri Greenland na Ukraine yego na Greenland na Ukraine na Taiwan ubango ibi bihugu kimwe kirarwana no kwigarurira ubutaka nk'Uburusiya busa nk'ubwamaze kubona ubutaka bwari bukeneye wagera kuri Amerika nayo iri kwifata uduhugu tundi ivuga ati nakanye bivuze mu minsi mike Taiwan nayo iraza kugira gute ishobora kuza kugenda so Ubirigi ndetse bigaragara ko Amerika n'Ubushinwa n'Uburusiya basa nkaho baciye amazi Uburayi bafata nk'ikintu kiri nothing kugeza uyu munsi n'urebye ukuntu Trump yirwa acunaguza Uburayi warebye uburyo mu minsi yashize Uburusiya bwajagajaga Uburayi burimo buza amadrone ubwajyo bikwereka ko Ububirigi nubwo bufite ijambo ariko kugeza uyu munsi icyo Amerika izashaka cyangwa icyo Uburusiya buzashaka n'Ubushinwa kizakorwa Jado ubungubu kubera hari iriya ntambara iri hagati ya Iran na Amerika hakaba hari ikibazo kiri hagati ya Denmark muri Greenland na Amerika hakaza ikibazo cy'uko Amerika irenterese kuri Taiwan uyu munsi Amerika itagishaka kureba kuri Ukraine hakaza ikibazo cy'uko Amerika ishaka kugira control kuri Amerika Latine Amerika y'Amajyepfo nayo nkubwire ko Uburayi buri bize kuri Greenland kugira ngo nibura buyiprotege na Ukraine ariko uje kureba umuhati w'Ububirigi ntabwo uri muri biriya bice Ububirigi buri kurwana kuko ngo hariya turabizi ko tudafite akaboko kazahafata nka Ukraine irahombye Ububirigi nta n'inyungu Ububirigi ufite muri Ukraine nta nyungu Ububirigi ufite kuri Greenland kuko burabizi ko Amerika izahafata yego ufite umuhati kuri Ukraine ni Ubufaransa ni Ubudage ni Ubwongereza Ububirigi Kongo ntibushaka kwitakaza ariko wajya kurugasanga imbaraga zihari ziri mu Russia China na USA ikongo ndavuga imbaraga ziri ku isi izo nizo zikomeye ariko China ntabwo iri mu mwanya mwiza wo kujya mu ntambara kubera ko si uwo muhati wabo kuri economy bafite imbaraga bari very interested donc bahugijwe cyane no kubaka igisirikare yego neza ariko bahugije cyane no kwirinda ko ubukungu bwabo bwasenyuka Abashinwa bafite ubwenge bwinshi kandi noneho iyo tugiye kureba ku rundi ruhande no muri Afurika ntago Abashinwa bari mu gushaka kuza muri ibi bintu cyane yego ntekereza ko Uburusiya buri bize na ntuza na Ukraine Uburusiya buri bize no kugira ngo burebe ko bwarinda Iran nubwo imbaraga ari nkeya tukabona ko Ububirigi buracyafite imbaraga muri Kongo buracyafite imbaraga muri Kongo Jado urebye neza ubona ibiri kuba muri Kongo cyangwa ibiba nubwo twabaye nk'abadeviye gato ariko ubona imbaraga za Amerika kuko ubona imbaraga za Amerika buri higiye zidashobora kuza muri Kongo kuko ureba neza uyu munsi none ngiye nkurikije ko mbona geopolitique imeze bino bihugu bifite imbaraga balance y'izi imbaraga zabyo
irasa nk'aho igurisha uduhugu tumwe cyangwa igurisha igice kimwe batishingiye ngo jado ngo ibi n'ibi. Fata urugero Assad, Uburusiya bwaramutanze, urebye neza bwa nibwo bwamutanze, bwari bumufite amaboko, burahumeka kuri Ukraine. Kuri Ukraine burahumeka. Ejo bundi butanze na nuza na Maduro nabwo kugira ngo Iran itagenda. Yego. Nubwo ngo kuri Congo Amerika reka tuyizanemo, ushobora no gusanga ari nayo ifasha M23 cyangwa inafite ijambo kubikorerwa hariya, ifite ijambo byo rinini, ariko ku ruhe ruhande nicyo turi bwibaza, byagora kurusobanura neza muri iki gihe. Yego, ariko mu buryo bugaragara ntekereza ko Amerika itari ku ruhande rwa M23 yakabaye yaranoroheje n'ingabo kubarasa, kwanza agomba kuba yarabashyize ku mutwe w'iterabwoba. Bivuze ko Ububiligi rero buri nothing. Niyo mpamvu n'Ububiligi nabwo bwavuze ati mwebwe leta ya Kongo mwitonde, buravugira inyuma y'amarido. Yego, we bwari bivuze buti ubuhuza ni bwiza bwa Amerika na Qatar, ariko leta ya Kongo mwitonde. Ikindi wibuke ko hari amakuru rwose nigeze gukandagira icyo gihe Ububiligi, buriya mu Burayi havamo amakuru. Ububiligi ko bwari bakijya kugera M23 ijya kwinjira muri za Walikare, hari ukuntu Ububiligi bwazamutse cyane busama sanction bugira gute, Uburayi burimo buzana sanction nyinshi cyane. Icyo gihe Amerika yababwira ati rero mwitonde. Icyo gihe si n'icyo gusa byo gukora mobilisation cyangwa se gukora propaganda kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano, AFC M23 n'abayobozi bayo bafatirwe ibihano, bwanohereje n'ingabo Walikare. Ubona ariko ko buri gihugu guhereza na drone, yego, guhereza imbunda, guhereza ibikoresho byinshi. Oya no mu ntambara za Ruvungi bwagurishaga ibikoresho n'abarundi. Hariho bohereje ibikoresho, ariko Walikare ho banaje mu militaire. Urabyibuka nabyo bavuga Isangane, indege zikaza zabo, abasirikare bakaza physique, ibikoresho bikaza. Ngira ngo nayo mu 23 bararasanye imbona nkubona. Bavaga Kindu babanje kuba barabarimu, bavaga mu mujyi witwa gute wo mu Bubiligi, ndawibagiye ariko nze ko abantu bakurikiye bwiza babyumvishe, barabasike 10 na bangahe, barabarimu bundi. Barabasike 8 babaga Kindu, barabongera aba 15. Ubundi abo basirikare ni ikigo kiba mu mujyi ntuza aho uri ya Plevo. Komine yabamo, komine y'amajyaruguru. Yego. Hari umuntu utuye rwose aze kunyibutsa, ni umwe mu bantu babwiza, pastor aze kunyibutsa iyo komine ukuntu yitwa. Abasirikare ubwo bazaga wibuka ko ari nabwo drone zari zimeze nabi cyane muri Walikare. Bikaba ko Amerika yabwiye ati rero Babiligi mwitonde, mureke kwivanga muri iyo ntambara, byango byakozwe mu gikari. Kandi ubona ko kuva M23 na Congo bajya Doha ndetse u Rwanda rukajya muri Washington, ikitwa sanction cyarahagaze. Yego, na M23 isohoka muri Walikare isubira inyuma, urakibuka ikintu abantu benshi batunguwe nacyo. Bivuze ngo kwiyemera kujya mu biganiro, yavuze ati natwe reka dutanga iki mu gushaka amahoro. Yego, ubwo byumvikana ko na agression y'Ububiligi nayo yabaye nk'igabanuka, yabuzeho yinjiriye. Yego, icyo kintu rero buriya nakikubwiraga. Gusa nibyo nakubwiraga tugarutse ku ijambo rya Moise Nyarugabo, ndetse tunagarutse kuri Kabila muri Kamanyora. Yego, bwa mbere twemeranyije ko ubwabo ni opposition nini y'abanyapolitiki. Nyarugabo uri hariya mu Banyamurenge bavuga Ikinyarwanda, Kabila wa Katanga batavuga Ikinyarwanda. Uretse ubona neza yuko uwo muntu, abo bantu, iyo kombinezo yerekana ko iriya ntambara itakiri ku ruhande rwo kuvuga ngo abarwandofone bari kurwanya leta ya Kongo. Uretse ubibona ko icyo kintu gihari. Ntekereza ko Kabila Nyarugabo nibamara guhura intambara yaza kuba wide, kuko Kabila akeneye kujya Katanga, Nyarugabo akeneye gufata Kivu y'Amajyepfo. Agression iri muri Walikare nayo ikeneye kuvaho. Ubwo bivuze ko turebye uko urebye wenda jadoreka wenda nge ndebe uko mbyumva, tugiye muri military strategy, nubango uyu munsi M23 irekuye Uvira ifite point 0. Iyi point 0 iprimetera kuba yashobora gufata
Bibogobogo, ishobora kumanuka igafunga za Makobora, ishobora no gukomeza Baraka Karemi. Yego. Nuvuga ngo point zero ubu ni point strategic ishobora kuba gukontorora igice kinini cyane cyo mu misozi miremire. Kandi nayo igiye ibangamira za Twirwaneho. Yego. Nayo igiye gukoreshwa mu kwica abasivile bo mu Kivu y'Amajyepfo. Za Fizi za Minembwe. Harimo umuti kuri AFC M23. Unarebye Fizi bavuga ko nibura secteur zigera muri 5 za Fizi izigera muri 4 zimaze gufatwa. Bivuze ko Fizi ishobora kuba iri 80% Tombe. Habura 20. Noneho ahangaha rero Jado, we ntubona ko Kabila biravugwa Kabila katuvuge Kabila aravugwa nk'umuntu ugiye kwinjira Karemi, gufata Karemi, gufata Kisangani. Nuvuga ngo bashobora kureka urabona ko Warikare ibamo icyo bita Alpha Mine. Alpha Mining niyo yateyeje ibibazo M23 bituma inasohoka muri Warikare. Yego. Ikintu cyabayeho cyavugwaga rwose hari abatwagane nko mu gikari bamwe batuga ati nyamara reka twahivemo kubera Amerika ikindi kubera Doha, ariko bahubwira ko ubwo M23 yagiraga muri Warikare buriya ihuye na menace yuko abanyamerika bahise batangira guhomba. Ira Alpha Mining tangira guhomba. Birumvikana. Kubera ko inzira zo gutwara amabuye zari zibuze, amabuye ava Warikare ajya Kisangana ajya mu kindi gihugu ntavuze. Bivuze ngo M23 kugira ngo uyu munsi none ibashe kwigegambura. Nuvuga ngo abantu badukurikiye bumve ko intambara harimo kwirwanaho, harimo cause ya M23, hakamo n'abandi bafite ubucuruzi bwabo udashobora guhungabanya economy. Erega umunyamerika akeneye ko ibintu bye bibungabungwa. Yego, economy ye rwose nuvuga ngo ndufata nuko ngo M23 niyemera kurinda na biriya bintu bikagera iyo bigomba kugera. Ntacyo bitwaye Amerika. Oya, first of all kwanza wumve Kisangani bisaba kuko urabizi ko Muhozi ngo M23 nemo dafashe Kisangani ndayifate. Muhozi yagayibwa atariko iyo Warikare mufata ntaga ariyo. Ni Kisangani. Kubera ko indege irava Warikare ya Kisangani. Kubera imihanda ni ikibazo. Twibukiranye n'indi watumiwe Donald Trump ajya kurahira. N'indi watumiwe muri Kongo. Ni Kabila. Mwese nagaruka iyo message nta kintu nabivuze. Banzu numve wibuke ko yagiye muri Kongo, Amerika ntiyeze yiri kivuga. Nta n'icyo aramuvugaho. Nta n'ikimuvugaho, ntishaka no kumuvuga. Yego. Anafite n'amafaranga. Afite na diplomasi iri hejuru. Nureba neza kandi Jado iki gihe M23 gowe na big fish. Yego. Bashobora kwicara ku meza. Ejo nibyo navugana n'uyu Muhire nkunda kumukoteka kuko tu discussing every day. Nawe my information nanjye nka my information nkuko nawe Jado dukunda ku discussing cyane kuri ibi bintu. Nuvuga ngo M23 neza ikeneye wa muntu the big fish uza kwicara hariya. Abazungu bo ntago bakeneye kuvuga byinshi. Nuvuga ngo wa wundi bavuga batariko uriya we n'ubundi deals arazizi. Kuza mwe muvuga ngo kozi ngo abantu bashize ibyo nta international relation ntibijyamo, nta nubwo ibyemera. Irabizi birahari, isanzwe bizi, ariko sehemu yetu uruhande rwacu ruri hehe? Uvuga ufite icyo uvugira, nuvuga ngo uvuga ufite icyo duha. Inije iri mu kanwa, nta byo kuza kuvuga gusa n'amatama gusa. Ni nayo mpamvu ubona ukugeza isaha umuhate wo gusubira mu majyepfo muri Uvira wa AFC M23 ntago ari umuhate uri gupfa kuza. Ngira ngo hari amakuru menshi arimo kuvugwa ko Tanganyika yuzuyemo amato meza y'Abarundi. Bivuze ngo Abarundi bakubitiwe ku butaka. Shobora bavuze ngo reka dukoresha amato. Tanganyika ni ikiyaga kinini, bari gushyira amato meza ngo barinde Uvira, bari gushyira amato meza ngo barinde iyo za Makobora na Kirene gutyo. Ariko mu by'ukuri kwinjiza ibikoresho byinshi mu ntambara ya Kongo ku ruhande rwa leta, gushyira umuhati mu by'intambara bita biganisha ko intambara irushaho gukara. Ubwabyo none wibuke ko uko bagura ibikoresho it's a business, ni ubucuruzi ku ruhande rumwe. Ni business ya Kongo ariko iraza kuba na business kuri M23, kuko niba leta ya Kongo irimo kugura imbunda nziza, Abarundi bakazana amato meza yihuta arasa, M23 irakora iki? Nayo irabona ibikoresho byo gusenya ayo mato, irabona ibikoresho byo n'umuhati wo kwihuta ijya imbere. Kubera ko ikintu abantu bagomba kumenya uko Kongo izana indege yo kurasa M23, hari n'undi mushoramari avuga atari ko mfite imbundi hanura, mfite antivirus. Bivuga ngo Kongo irazana virus, ndate mfite antivirus iragufasha. Ni nacyo kibazo kiri kubaza kuri za CH04 ziri guhanurwa nandise na M23 ibikoresho bikura ntagarika nanshira uko bikoresha. Nuko ngo
Kongo imaze gutakaza CH04 nyinshi, ntabwo wamenya n'umubare. amasukoye iriya sukoye irihuta kuyirasa ni ibintu bigoye, hamaze guhanuka nyinshi cyane rwose. biriya rufete ke effort y'imishyikirano irimo kugenda iba neutralize na leta ya Kongo n'Ububirigi. Ntekeza ko Ububirigi n'Ububigena amahoro azaboneka ari n'ubushize nabivuze. Kisekedi wahoze uvugana bya bintu byo gutumiza ngo inama yagutse, yego arabeshya ko ashaka imishyikirano, isi yose ubone ko ashaka imishyikirano, azanabahuza. Ariko bari abantu bwa mbere nubwo bitazamuhira, ashaka gukora kampanye yo kongera manda. Iriya kampanye kugira ngo bamwemerere bamudafande yongere manda kubera ikibazo cy'umutekano ntabwo izamuhira pe, nabo ubwabo ntabwo bazamwemerera. Ibesenko ntabwo izabyimwemerera. Ntekereza ko atatumiramo Katumbi ngamwemerere, ntekereza ko atatumiramo Fayulu, Martin Fayulu ngamwemerere. Izo irema zitamwemereye ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Yego, so noneho turebe rero Jado, abantu bitega iki kuri Kabila? Twebwe tubona ko twagize ibintu bimwe na bimwe dushingiye, tubona ko bishobora kuba bigaragaza kuba Moise Nyarugabo yero ati Uvira tuzayisubiramo, ubwabyo bikorera ko Moise Nyarugabo ameze nk'umuntu ugaragaza ati byanga byakunda intambara irahari yo kuzaza, kuko Uvira ntibazayisubiramo bagiye ngo bayihabwe, ntabwo ari gufite bazabaho koko ngo ayihawe. Icyo ni kimwe. Kuba tuvuga ati umunyamakuru nka Paul araje ejo bundi nanga ati tuzabaza, yari kumwe na General Makenga, tuzazanira umushyitsi abasuhuze, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko byanga byakunda Kisangani Karemi bigiye na Katanga bigiye kuba Tombe. Jado, urabona hazaza muri iyi ntambara Kongo koko Kabila urabibona nk'umurwanyi ugiye kuza kugira ibyo afata, afite ibyo agiye guhindura, agiye kwa big opposition ishobora kugira ibyo ihindura. Igihe Kabila araba hari irabimeze gute? Turebe na ya diplomasi y'u Rwanda ihora iri na Kongo, bahora bari imbiri, bahora mu ntambara z'ubutita. Hari ibintu turi buze kubona. Ubona igice cy'Abanyamurenge ujya mu baharaho bita Akagara. Yego, bari Abanyamurenge ntabwo bari bafite umuntu ukomeye w'umunyapolitiki bagomba kuvugana nawe ngo abamobirize. Aho no Moise Nyarugabo bagiye gukorera. Donc ni imbaraga ya mbere muri opposition yo guhuza Abanyamurenge icyarimwe. Dufite abajenerali benshi bafunze bahuze mu gisirikare cya Kabila batanaciriwe n'imanza, abandi baraciriwe zo gupfa n'ibiki byose. Abo bajenero iyo nujya kureba urasanga hari abo bayoboraga, hari abo bajyanye mu gisirikare bababaye. Coordinateur mwiza arabari Kabila nk'umusirikare wanabatoje bakoranye. Bivuze ngo Kabila wabaye perezida, ijwi ry'urumva uko ringana ni rinini kuri kote ya diplomasi, imyaka 18. Yego, Kabila wabaye umusirikare wubatse igisirikare kikaba kirimo bamwe mu bajenero bafunze kubera ko gusa bakoranye kubera we uruwa mobilisation ari gukora mu gisirikare cya Kongo. Hari abari buze benshi cyangwa se bitsindishwe cyangwa se bagambanire igihugu igisirikare cyabo. Urumva nabwo ni izindi mbaraga zikomeye. Nkabona ko iyo kombinezo ngira ngo Kivu y'Amajyaruguru nta kibazo kigihari, Kivu y'Amajyepfo hari kirimo icyo kibazo cy'utugara, harimo icyo kibazo cy'Abanyamurenge noneho barimo kwicwa kubera ko batari ku ruhande rw'utugara, nacyo kiraza guhita kigabanuka. Buriya twirwana yakoraga gisirikare, ariko buri bunye umunyapolitiki uyihagarariye uhagarariye kare agace. Yari ifite Kaniki nka perezida wa MRDP, ariko urebye neza Kaniki ni uburyo ufashe ku rwego rwa Moise Kaniki wundi abarwa ni vice president wa vice coordinateur wa AFC. Ariko nureba neza Moise, ijambo rya Moise Nyarugabo ni ijambo rinini cyane nk'umuntu wabaye mu buyobozi bwa diplomasi, muri politiki wavuze. Yego, wanarwanye n'intambara tubyibuke. Kuko yabaye mu ntambara yo kubuza Kongo bwa mbere, ariko urumva ko ijwi rye ni rinini cyane. No mu karere uburyo azwimo bitandukanye. Rero aho niho nashaka kugira ngo mpite nkwereka abo bantu imbaraga bafite ku mpande zitandukanye, ndetse bita biha n'imbaraga AFC M23. Birasa waruzanye mu Rwanda mu kanya. Biriya bintu byose biri gukurura biganisha ko u Rwanda rudakomeza kwitwa ko
ruri hariya, kubera ko noneho opozisiyo irabigaragara ko ari abakongomani bazwi bafite amazina babaye muri politiki, noneho batavuga bose ikinyarwanda. Kabila ntavuga ikinyarwanda, yakomoka harazwi, Nanga ahakomoka harazwi, Kanyuka ahakomoka harazwi, iyo ngiyo hirya za Kongo kure ahubwo cyane. Ni benshi cyane abari message hariya irasobanuka. Ubona ko hari ibintu bigiye guhinduka cyane cyane, buriya mbona ko kuza kwa Kabila biraruhura u Rwanda. Ikibuga gisubira kuri Kongo, kuri Kinshasa. Yego. Ikindi kiza kugaragara, reka twibukiranye 2013 2012 Kabila ni warashe M23. Buriya abantu nta nubwo baza ku kantu uburyo kamataringa. Abantu warasaga niba ugiye kwicarana nabo murasa noneho ubutegetsi buriho, kubera ko ubona ko icyo barwaniraga ari iki gifite ireme, gifite ishingiro. Iriya ni message nini cyane. Gusa iyo turebye ku ruhande rwa Kongo, ngira ngo Doha basenya za principe za negociation, harimo ko baherekanye imfungo. Ngira ngo ku manywa y'ihangu Seyiseri yahawe abasirikare benshi bajyanwa Kinshasa. Yewe na Kinshasa itangaza ko yabakiriye. Yego. Amabisi yarapakiye ya Seyiseri. Leta ya Kongo bigeze kurekura imfungwa za AFC M23 700 zirenga, irifata. Ubu tuzabanza tubitekerezeho. Ntabwo ntekereza ko icyo kintu ukirebye neza mu isura ikomeye harimo ko Kongo ishaka imishyikirano, kandi ibyo byari byoroshye. Ikindi buriya njye ndeba ubundi leta ya Kongo niba bari abantu bayisaba gucyura impunzi, guhagarika ubwicanyi, ikaba uburenganzira bwo gusenya FDLR, Kongo ikitandukanye na FDLR, harya buriya turadufaranga ni dukeya leta yashora, kuko impunzi ziri mu bihugu bituranye nayo, muri Amerika, Uganda, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, ngira ngo na za Sudani yo buri muryango wubakiye inzu. Ntekereza ko Kongo nini ifite ubutaka. Uwo muryango wata hano we ni big deal, kuko amafaranga menshi ashorwa mu bacanshuro. Yego. Ashorwa mu kwishyura ingabo z'u Burundi. Noneho uwo muryango nubwo wawuremera buri famiye miliyoni 5 zo gutangira ubuzima. Yego. Byakunda. Buri famiye haye hegitari 3 zo guhinga yabaho. Bari ukavuga uti noneho ibisigaye murinde ubutaka bwanyu, ingabo zanyu zirakontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ziba arizo zirenza aho hantu nk'uko AFC ibisaba mu gihe runaka. Administration ikabaro ya leta ya Kongo n'ubundi nta kintu byakwica. Ayo mafaranga babisinye nk'abakongomani, nta mafaranga atari menshi kuri leta ya Kongo, kandi n'amahoro yaba abonetse birangiye. Yego. Ariko ibintu byo gukomeza kuzenguruka abahutu abatutsi muri Kongo, tukajya ku mateka abatutsi Burundi, tukajya mu Rwanda, ibyo bintu byacu by'amateka byabijyanye na jenoside ikaba irimo gukorwa muri Kongo na za FDL zasize zikuze mu Rwanda. Abarundi nabo urakibuka cya kintu twavuze tuvuga cy'amateka y'Ababiligi. Iyi ntambara izaba ahubwo ari mbi. So ukunze kuvuga ko intambara ibwitangiye. Kabila araje asanze M23 izengereje Kinshasa, rwose irayizengereje pe. Uriho muri tari Kabila nawe yongereyemo imbaraga, bivuga ko mu bice bya Katanga n'ubundi bamaze iminsi barekarama ko bakeneye kwigenga, bakeneye hanavugwa igisirikare kiravugwa rwose, gishobora kuba bavuga ati ni cya Kabila. Bishoboke rero ko ikibuga gishobora kuba kigiye gucurama kuri diplomasi ndetse no ku gisirikare. Jado, kuza kwa Kabila na marenga kuri abandi bantu bagiye baza bajoininga M23 cyangwa se AFC M23. Kabila nawe akaba ari mu kuza, twibuke nivo yiwe n'urwego rwe. N'abandi baraza, ngira ngo wari umunyamabanga w'ishyaka rye niba ari PPRD, nawe ejo wabonye ko yatangaje ko yasohotse. Yego. Muri Kongo yavuye mu gihugu. Hari icyo biri mu kuvuga kinini. Urebye neza elema zishyikiye Kabila nyinshi zagiye zisohokamo, abandi barafunzwe. Ibi bikwereka ko bitwa Basekiku niba muri Sovole Kongo nawe yarahunze. Birakwereka ko Kabila agiye kugaragara, kandi umuntu utarava muri Kinshasa azajya muri Zandoro, azerekeza Zandoro cy'amakara. Yego. Bivuze ngo rero wamara ko Jado uzi ko ari byo, iri hunga ry'abanyepolitike
bamwe mu bakomeye bigaragaza ko Kabila hari ikintu kigiye kuba. Yego nabyo tubirebe kuba bari guhunga nawe akaba arimo kuza nanga akabyemeza nuko inzira y'ibiganiro mu mboni zabo bidashoboka ntabwo ihari. Kandi buke ko nanga mu ijambo yavuze ko uyu mwaka ari impinduka mu butegetsi agomba guhindura ubutegetsi. Niba rero icyo kintu bigaragara ko barimo kuwugenda nuko nta mahoro bari kubona. Kuba nta mahoro bari kubona nuko inzira bari kubona ari iki, ari intambara. Uburundi kuba buri kongera ibikoresho ni intambara. Ubushize twavuga na Tanzania kuri mu gice cy'amajyepfo. Angola itinze gutanga inkoni y'ubushuma bwa Afurika yunze ubumwe nayo iraza irashyugumuka cyane ko muri biriya biganiro ngira ngo wabonye ko bari abahuza abonye ko itarimo nta nshingano nyinshi zaba ifite ku buryo byoroshye kujya mu ntambara mu kudefanda umumambure wayo wa SADC. Jado ndibaza ko kuri iyi ngingo twacumbika ariko ndashaka ikiganiro ku Burundi. Ndashaka ikiganiro ku Burundi ugifite akanya reka turuke gatoya turagaruka.